3 Orlando Pirates 1 Baroka FC. Namhlanje kuzokhuluma ngama positives nama negatives ale game. Orlando Pirates namhlanje adidlala igame yeNedbank Cup. Adidlala igame yeNedbank Cup idlala against Baroka FC kwi-last 16. Iwinile-ke nje waniyibona iwine ngo-3-1 izodlulela le kuma quarter finals lapho sobhekana khona nama team anjengoMarumo Gallants abawinile beshaya amaZulu FC, ama team anjengo Stellenbosch FC abashayile beshaya iPolokwane City ngo-2-0, ama team anjengo Durban City eshayile TS Galaxy ngo-1-0. So ngizokhuluma le game le Orlando Pirates nje ledlala ngakhona, indlela i-approach ngakhona igame dlana eBaroka. First and foremost, Orlando Pirates i-approach le game le ngale scheme lesi ebedlala ngaso against iMamelodi Sundowns. Mina ibona igame yeMamelodi Sundowns nale game le. Ngokubona kwami lama games uma uthu lama games awahlukile ngaleyo ndlela. Ku-playing style Orlando Pirates. Inkinga esasinazo kule game. Ngibonile kancane kule game le. First half yale game ngibonile so inkinga leso. Yebo, ngizoqala nje ngalomdlalo ekuthiwa uDlamini lapha eswini. Ngizoqala ngoDlamini eswini. Angifuni ukudicilela kakhulu igama lakhe phansi. uDlamini uyadlala bafethu. Uyadlala uDlamini but I feel like abamdlalisa iposition yakhe. Abamdlalisa iposition yakhe. Yes, I know udlala benoMtito Maswangayi bane combination egrand lapha bafethu, but uDlamini akwazi ukudlala deep. uDlamini medlala deep akwazi ukucela ibhola. Cela ibhola as a midfielder, muphasa ibhola. Vele isikhala phela, vele isikhala khona uzokwazi ukureceive because lo mdlalo umphaselayo mase umphaselile mase banama mistakes awusakwazi ukumsiza umakhe. Yabo uyamphasela umdlalo, cela ibhola ke phela ucele back khona uzokwazi because uyi midfielder. Kumele ukwazi ukuqalaza ubheka abadlali uzobaphasela. Kumele ukwazi ukumaka, ukupress, udlala deep. uDlamini akwazi ukupressa amaka abadlali. Leyo nto iyamshaya kakhulu. Imshaya kakhulu leyo nto uDlamini. Yabo but ke asingagxaki kena kakhulu umjida ube negame grand sibonile assist ayishayile umfana lo. Not assist per se but ungosikhathi ephasela uMaswangayi, uTito Maswangayi eshayile la bhola for uTito Maswangayi wasuTito wa assistela uMabasa kwigoli lesibili. It was a beautiful ball ayidlalile lo amjida lo. Another player uyideservayo urecognition yakhe kuOrlando Pirates. Tsegofaso Mabasa. Yabo bafethu sniper. Isniper bafethu. Isniper bafethu siyawenza umsebenzi. Isniper siyawenza umsebenzi. Akakhulumi kakhulu, akanayo drama eningi. Into ayenza egroundini ukushaya igoli. Into ayenza egroundini ukushaya igoli. Namhlanje uscore i-hat-trick, second hat-trick yakhe kule season lesi since saqalile. Number 2 kubadlali beOrlando Pirates aseke bascora ama goals amaningi for iOrlando Pirates. Number 1 uTso Vilakazi. Number 2 kube uTsegofaso Mabasa. Umshiya nga 10 goals. Yabo. So Mabasa mile score more than 10 goals, I think 11 goals ukuze abe one of the best goal scorers beOrlando Pirates. Abadlali abaningi abakore amagoli amaningi for Orlando Pirates. And I feel like umjida mezoqhubeka kanje usengayenza leyo nto leyo. Yabo usengadlala kahle ascore ama goals. Yabo, I was very happy to see him grabbing the man of the match award nalo futhi ibhola le hat-trick. Kanti ke omunye umdlali ucashayo ongadla like omunye umdlali abantu abaningi abamgxekayo iTeam miyenza kambi uTito Maswangayi. Angazi indawana bamgxeka kakhulu uTito Maswangayi iTeam mingenzi kahle. uTito Maswangayi kule game simbonile ukubaleka kwakhe. Yize engaqami kakhulu mesishawa. But even Swin uyambona izinto azenza uTito Maswangayi. Those little moments wenza iTeam ikwazi ukuconnect, wenza iTeam ibe naleso spark leso. Bonile hat-trick yesithathu. Ayibo ubonile iassist yesithathu kwigoli lesithathu alikorile uMabasa. You see, uTito Maswangayi ulo umjida lo. Yabo iTeam idlala yamnani namhlanje. I'm very happy but first half namhlanje bafethu. Orlando Pirates bingekho on first half. I don't wanna lie. First half asidlalanga kamnandi. Abajida bebenga connect njengenjwayelo. Yabo bengakhonethi njengenjawelo. uVan Rooyen ubenokuhamba kakhulu aye phambili. Van Rooyen kumele akwazi ukufunda positioning yakhe. Yabo because lapha asoba nenkinga because uyakhuphuka ephambili mase kusala emuva kusala abadlali abawu3 kusala uMarco uXoki mase kusala uSibisi. Uxoki ngale slow bafethu. Yabo kube edlala neteam fast uXoki bezoscosta kakhulu. Yabo, so I'm happy with the boys bayitholile bafethu iwin siya kuma quarter finals right now. Second half introduce uNdlondlo bafethu. I'm happy to see uNdlondlo, and uNdlondlo uyena mdlali for me. It's either uRaseboja or uNdlondlo.
akumele baqale ahead of uDlamini kuleya position. uNdlondlo nimbonile ngene. uNdlondlo namhlanje was exceptional. uNdlondlo namhlanje udlale isikhala saMakhehleni Makaolo because uMakhehleni Makaolo ophumile uthintekile. But ungena kwaNdlondlo, uNdlondlo phethu ububona impela uSumjidi uyayazi leya position leya. Yebo. So udlale yamnandi uNdlondlo namhlanje introduce nalomjida lo Innocent Mayela. Innocent Mayela yes ube nayo mistake yokuqala. Nibone leya mistake leya. Yabo cishe wakho goal but ke umjida nayo ube decent. Umdlali engamunaka mnandi lomjida lo Karim Kimvidi. Karim Kimvidi phethu I don't know what's going on with the player. Umjida uyanikeza chance. Bafethu musaniqama manga Karim Kimvidi uyanikeza chance. Orlando Pirates yabanikeza labadlali chance. Kimvidi uyanikeza chance but ngimboni esinikeza something. Kimvidi phethu angazi wenze njani noma udinga simhambisa on a loan kuwe simbone kahle. Angazi ngempela umjida phethu mhlawumbe yimo ongamview as umdlali but uKimvidi phethu esafika wayemnandi but now I don't know maybe confidence noma angazi but ke overall Orlando Pirates iwinile sidlulile esigabeni esilandelayo.